Komeloki malomo lalanna amba dangetta, amalkan ini. Bahkan ia tak amalkan ini pada saat dicabut nyawa tak. Pada milona wilo silampa igetta poli rilabu imaka lomo. Ia le amalkan ini. Pada saat sakaratul maut, icabut nyawa tak malomo. Apa angka to mada talu ngasoh, angka to si minggu, angka si ulang, angka to si lalona majana seding labat toni. Aga yamalkan tak amalkan ini. Insyaallah malomo lalana amba dengat tak. Aga yamalkan. Tabace wani. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapal amana mirdi. Ayele baca ke tumat tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani baca ke 100. Aku ditulis ke 140 nah. Aku ditulis ke 20 nasi di ko cakar duni. Aku ditulis ke 7 nah. Ditulis ke 7 akatalu nah. Ditulis ke 3 cicat to nah. Ya apa ko cicat ditulis mati bawan ni. Agama mana tu? Ya ditulis baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi aja mau tamaselang insyaallah nak capurik itu deceng, yang penting amalkan ki ini. Maka dia tidak, saya simpan doaku untuk umatku. Doa mustajab nanti kata nak terang ini. Apa itu Nabi bilang ya Bapak Ibu permanen nak pakai. Doanya tu permanen nak pakai. Nabi Ibrahim watunna itunu patapulso na patapulunin na watunya dempo kang akan baca. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Wattuna tappa langsung maka dapat Allah kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Macake api salaman Nabi Ibrahim patapulo so na patapulo ni na itunu namo wilok silam padik tu nandri. Teperate ni mantu bu, kema lisu kiman nasu, baca ke kueli, patukum progase, baca ke patapulo, tataro 5 tak yasekna, api kira-kira maku kata dia, siapa tahu ima seki, tapi kuya apa dia berani pakai kuya, apa ir Nabi Ibrahim waktu Nabi mati akan pedangnya anak, nak pongalata lamo ke matu, musom poko mati to siang ko tes yes ako mate na aga na matu manre ko mate mana ka na itu dalle pak purna patan tu pong Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha itu purna pancaji pong Allah taala pura ipatan tu dalle na ampe maka pandrita jangan terlalu menghiraukan rezekimu tapi hiraukan ibadahmu na sebab maga de toga to mati tamandre pali ko angka mati chami mandre. Makanya itu dalek peripat tentu dia menjadi jadi ini. Siapa apa angka dalek tumur roba minangka. Angka tu dalek ijampu penangka.